Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 14 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan ledakan berkali-kali terjadi pada posisi titik-titik pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Kerja tempur dari MSTA Rusia terekam sangat apik di wilayah ini. Dapat dilihat prajurit Rusia tanpa buang-buang waktu langsung melayangkan rentetan serangannya, membuat sejumlah tentara Ukraina kalang kabut hingga tewas dan alami luka parah. Mengetahui serangannya tepat mengenai sasaran, pasukan Rusia mengklaim Ukraina alami kerugian total. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированных бригад вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской